Kiheano andu nimeragwo ni tuikuru ni mucemanio wa Aikari a Gatuanyaga uria matafanitie kuregana na ngirimiti ya uiguithanio gatagati ka gavana wa Kiambu na kambuni ya Delmonte kuria kaunti ya Kiambu iraiyukia eka 640 thutha wa Waititu kuhe kambuni ino mukana ati matikweruhia marua ma uhuthiri wa mugunda ucio mathira mwaka ukite angikorwo kaunti ya Kiambu ndikuoya gicunji kia mugunda ucio. Marina matuko ya maige Aikari aya ni mokiriire gavana Waititu makiuga mugunda uyu ni wao na matina kuruhania miari-ini igi mugunda ucio makiuga Waititu ari na njama arathagania na itanga cia kuma na nja niguo kumakungia wara. Gavana araria ciake kia kiharo kia ndege arauga ati kuheo kiharo kia ndege eka 200 kaburi 100 turoria atiriri kaburi 100 ona kiandu tu ni 100 no andu agatuanyaga na ndoho tunyo andu agatuanyaga nobody will pull us. Hari maria Waititu endekithiti hari uhuthiri wa eka ici 640 ni waki wa kiwanja kia ndege na kaburi ka muingi na no kuri na muhuhu ati murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Kiambu na kiarenda gwako ceceni ya guthaitira andu aria matoretio ni unyui wa njohi no uhuthiri wa dawa cia kurevya. Kwaretie mbere no tukugite ni tutigetie Riu Aikari aya maugite karotho wa mbiri maya mothe matikuhanika tiga maria marakuruhania muingi na mathikuo ta Gatuanyaga no ti andu akuma na nja. Sisi hatutakufa leo. Sisi tunaomba tukakae hii duniani. Kama wewe una nia ya kukufa, wewe kufa, tutakuzika kwenyu, lakini sio Gatuanyaga. Gukirio uguo maugite gutirio no ndu no mwe kuhanika mugunda-ini uyu na kuheana ihinda ria thiku 7 Waititu anike maundu mothe king'ang'a-ini na kwaga uguo megaire mugunda ucio amu mari na mathiku ataingi aria matari megwatira ha guikara na ikinya riao thutha wa thiku icio guthira hatari na njo yothe no kwigaira mekwigaira mugunda ucio. twina maundu mangi mena bata makiria ma kiharo kia ndege twina maundu mangi mena bata gukira ki ni twambiririo bara on this tutiacenjia tukwana mathai tukwana turukana tukomeria bara maguta matigothie. Hii samba ni ya watu wa Gatuanyaga. Hatutaki kuleta watu kutoka nje, hatutaki nani, sisi tunataka wenyewe wakae wapi? Kitu ya pili, wakikaa kutoka wiki moja, sisi wenyewe tutajigaiwe hii shamba. Na gaturu kohoro maya ni mendekithia mao na gutiri undu no umwe mekuiguithio hari murugamo wao. Land be first and foremost set for public amenity and not limited to schools, hospitals, police station, shopping center, stadium, market, polytechnic, juakari, social hall, and children playing fields. Mwena-ini wake mubunge wa Thika tauni Patrick Wainaina ni areganite na andu kiumbe gukorwo nio mekuhuthira na kwiguna na mugunda ucio guku akiuga no ututhere bara. Mucemanio wa Aikari ya ndune kinyo ni mutongoria no umwe kuma kaunti-ini ino nginyagia MCAs na kuria riu mahete gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu thiku 7 gukorwo araniirie nao. Ciaritu uria momiriirie amwe magikua. Ngiribotera Kameme TV mutamburuko wa mohoro ni njitagwo Wangui wa Muirore.